Dipu LE Bidya Singh Ingleng lapen hawar kehat LE Dorsing rong hanga tumaphan Amen alu ke jogdam. Dok muka kalong IPHLC atumpen mas joining amai kepadupon. Jengka KSA aropen cepatir piponsi jengka petrol post along ICAPan poho epak pen kachodam. Hawar kehat dujuka borbi pathok lamalong ingdeng kripli botor ki kur katalon pon. Aprangsi Abirta kilang aratu anapan kardom pajiro kardom. Non nili Karbi Longri Abirta kitana bang sami ojang terangpi non Abirta ang tonpen arju pongsin. Pinithere ni pai krisi arni Dipu go boys pathok lamalong BJP pen kachetoy don bangpu Dipu LE pen Bidya Singh Ingleng lapen hawar kehat pen Dorsing rong hanga tumapan vote ke hang PMA ke padupon. Laso Mayalong, DNA Convener Dr. Himanta Biswa Sharma, MP Horen Singh B, CEM Tuliram Ronghang, EMs MSS Penchenglok, BJP along Klembang Pubang Piatum Chetongdun. Dr. Himanta Biswa Sharma pendam ke Jai Ponki, Council along BJP pen, CEM Tuliram Ronghang pen, Karbi Longri Abirta kapacing thor asai ki Thekpon Longlo. Lapen Sumronghang HED Minister Kang Nibomahot iskema fana tangkaki release ta artiklu politik koson si Karbi Longri Abirta kapacing thorpon thekpo lasi Sumronghang apan BJP pen tiket pipon pedetlo pupen Karbi Longri ongdung avot pen Karbi Longri pen kithodun BJP candidates atom hai nangpo lapen vote jokra pahai nangpo kusirat angno lamjai pon vote ke hang PMI jodet pen ongdung BJP apan ningka chethe arat atum Dipu BJP asai hamalong jeng toy jeng ni pen Dipu LE BJP candidates Bidya Singh Ingleng lapen hawar kehat LE pen Dorsing rong hanga tumpen nomination alu jokpon. Karbi Longri বহু দিনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছো বহুত দিনৰ পৰা আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো অটোনমাস ষ্টেট স্বায়ত্তশাসী ৰাজ্য এই স্বায়ত্তশাসী ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব আমি কাৰ্বি আংলঙত সমান্তৰাল হিচাপে উন্নয়নমূলক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক ৯২ ইলেকশ্যনত আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো বিপুল ভোটত পদুমফুল চিহ্নত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব লাগে বুলি আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সন্মান্য ৰাইজসকল মই বেছি বঢ়াই নকওঁ আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আজি এই সভাত আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধা আমার নেতা কনভেনর তথা অসম সরকারের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী আমার জনপ্রিয় ভারতের আমার জনপ্রিয় আমার কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিল তেখেতসকলেও মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিলে আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ লগত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আলাপ আলোচনা চলি আছে আৰু যোৱা মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া হৰেন সিং বে ডাঙৰীয়াৰ লগত মই একেলগে কাৰ্বি আংলঙৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি সাক্ষাৎকাৰ কৰোৱাই দিছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো বিদ্ৰোহী সংগঠনে নিজৰ মনৰ কথা মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত উল্লেখ কৰিছিল আৰ্টিকল 244 এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বি পাহাৰক ৰাজ্যিক ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কাউন্সিলত কেনেকৈ নতুনকৈ সিট বাঢ়িব পাৰে আৰু নতুন সিট বঢ়াৰ লগে লগে কেনেকৈ বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে তাত একেলগে ভোট খাব পাৰে একেলগে কেনেকৈ কাৰ্বি আংলংখন চলাব পাৰে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ইকনমিক ইম্পৰ্টেন্স থকা ৰাস্তা ঘাটবিলাক আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ জিৰিকিন্দাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিকোনো স্থানত একে পাহাৰত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দল আছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো কৰা নাছিলে হৰসিং ইংতি MLA আছিল তেওঁৰ মেইন কাম আছিল যে নিজৰ পৰিবাৰক কেনেকৈ আকৌ MLA বনাব পাৰে MDC বনাব পাৰে আজি কংগ্ৰেছ দলে খালি নিজৰ সম্পৰ্কৰ মানুহবিলাকক এটা নহয় এটাকৈ তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰা নাছিল
আৰু আজি ইমান দিন তেওঁলোকে শাসন কৰাৰ পিছতো আজি আমাৰ ডিফু নগৰখন কি ধৰণে পেলাই থৈ দিছিল আপোনালোকে জানে আজি আমাৰ এতিয়া ডিফুত আমি ফ্লাইঅভাৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলো যিজন ব্যক্তিয়ে বিধায়ক হৈ পেলাই কাউন্সিলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম নকৰে তেওঁক আমি কেতিয়াও বাৰে বাৰে বিধায়ক পাতিব নোৱাৰো সেই কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰ্বি আলমৰ ফাণ্ড ৰিলিজৰ কাৰণে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত 24 ঘণ্টা লাগে আৰু সোম ৰংহাঙৰ টেবুলত 6 মাহ লাগে 6 মাহতকৈ ফাইল নোলায়হে নোলায় তেওঁলোকে ভাগৰি যায় এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আহে এবাৰ মোৰ ওচৰত আহে যে ফাইলটো ক্লিয়াৰ কৰাই দিয়ক আজি এই ধৰণৰ মানুহে কাৰ্বি আলমক আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে আজি কংগ্ৰেছ দলেই হওক আজি এএছবিচি Aprang-prang ta ke nomination paper ke bidam lasso ke armu chijeng asuri armu ke chijeng ke abichin lang ini tum team kar benglong la bharatiya janata party chelang si party pen team kar benglong chelang la pet pen liga vote oren sing be aphan nomination paper bidam lang bang swing koi se armu chijeng aso pen se result ta nori sang mong pen percentage se hisab ke oren sing be khai online ঠিক লাসন দেখা সি নন পিনি ডক্টর নমল মুমিন পুনো সিং তেরনা খাই পুনো নরসিং রংহাং পুনো ইয়াসিং নাই পুনো লাবাং পিয়া nomination paper ke pikhai lo bukajan ke ডক্টর নমল মুমিন খাই সিলো লাপেন ke oithelang sing sing terona খাই si jaga bang ini yasin leng pen dosing rong ar mu chijeng bang kera proxy gagda kera mane sui thong kera proxy ar mu se aphai lo pin ha to ka tasi ke rangjiang yan da alang ke hai ni bang ke na yang sai ni ni lo ke ke hai Palong pia din ta hai masa long pia din ta hai solo candidate pen sampai tiket ni sir na anong pan lo kapresi comment sir full sir thank you Pini BJP a candidate hoi Uthronong Harogat LA Homosti Pen Nili Thudunjia Phan Pini nomination Jog Iglo Asi scrutiny ke doji ke tarik ke pho scrutiny tang det Nili Jong si candidate man pemelo pulu tang te pen nili rata phan chunengri kan tung la lo je haide rafi tum kar benglong ar lo homoisa du pen an parte nili consciency harokat emisia consciency ar lo homoisa ta junjun dolan asi kar benglong kang pi hemprek alam the puthak pelong da prangya phan nili Assam Legislative Assembly long nili lam paklang dun pen nili ja kong nili bidi an nili bori dun po pusi ang tuma channel pe nili lam chak chipi lo penan parte MOU la ben MOS litum sukti je tokdang do la non anta pleng pon lim lela sila bangso MOU ben MOS ang deng tin tame chok lim pen pa pleng pen litum kar beng long rat khana kam pa wang ya phan bang nili assembly long rok lo pote la bangso kamang deng tame Rabjin ben pakleng pon phan bang nili bori dun po penan parte nili homosti ar lo penangan unemployment a problem do chutuki jo bojo tum a problem do pen bepar so ke claim tum homoisa do selang litum phan tame sarkar hin pen amar sai kon ma ke do wan pi pen bepar ke claim du bhanda paching thur bonje phan la pen te sai gidi ki tum phan tame paching thur bonje ki phan nili un an bori dun popu nang lu tuma channel pen lam chak chipisi lam the tan lo pen ka dok we la hauraga de consciency a voters to phan nili chuningri pati krim lo nili phan ong dung avut nang tira nili phan pe hai pon di phan nili nang lu tuma channel hoi pen chuningri ko sir nang ning te thedam LA haragat kan hai bag ko ning je theke dope me athipi ma nili hauraga de consciency Troxy MEC consciency do la Troxy MEC consciency ta nil tum BJP party si MEC la pen ien se ka
pen teletum town kuri doan tanil tum BJP party pen secretary ponang se lem selong doan tanil tum BJP party pen secretary ponang se laselo dak nili tum birudia party phan indugo pole pudam kali heta nili non thek long an bangke cedan mimi la puso party birudi party abi busin nili na tumang nu thani to There poni phai kep arni dogmukak APHLC asai hemalong NSUI korkanti aro atung bangkre pho NSUI pen ar puche OC APHLC long jingbe don pen APHLC aphan ajakong kipidon alangli NSUI a songkong chunbang roni sonrong phar kaningja tengki congress aphan ning kache the kavedet mati inglong aso aphan kimisen atowar kavedet ajoksi NSUI pen ar puche olo lapen APHLC long ki claim kedam misen jibon puning kache thesi APHLC long pa ogdon loputa thanpon laso mas joining amayalong kachetong dun APHLC hawar kehat LAC candidates Suren Kramsa hawar kehat LAC youth president Gobind Rongphar central committee vice president Purnima Inghipi lapen penang an APHLC long klembang phuatum chetong dun dokmukak pen pherang ke waisong tirang Karbi Longri Abirta long birtanang pali ni tumalong NSUI di ahin pen yudatum alang litum la kongres long kedupen halat tum ke claim ke dam thang ai su pon pe khe pharman phan karbia khai phan la bang su chini si alang litum pini ke kadu ka ve bang krep ho alang litum along nang che po hu sem sialam do Karbi is known themselves too late like NCRT tum sipul ilitum pha Karbi is known themselves too late mane latum ke kachi chini der ong lo too late lason sikipu sapini ani bangel tum ke theklong lo mane kachi chini bang prap thuk pik lo kasinon NSU aya tum ta lang tum ta chini pensi alang tum ta dak ke wang lo ni tum long pen klem ra pen nang la ni tum ke deng pon ai su amuk ha analang tum ma tha lo jela ke khe farman phansi ke claim jasemet pet ke nilitum separate electoral roll la bangso bang non anta pachun che dead lo la bangso pachun che dead apot council tum non anta pachun che dead kasu thek long selang litum ta aning rung phom ma son si ke thek long lo la si puthot nilitum la so electoral roll ka pachun serak ye phan claim ke dead apot contempt of court laso alutani litum pitulo laso penta hokta kan gani de NS wala ngar sekete tembang pula kasi nili tum EPCR silong nili tum ke bang athi bang lo pen lo nili tum EPCR silong ke bang oke nili tum ke ali phangal lapen poisa tangka pe duo lapen ini lahai phangal nili tum ke bang ali khai paching tho nang lapen khai paklar nang kasi nili tum la pini EPCR sia mai long master nili tum ke bang kapre ke matha thai la tu tangka poisa jo ini pense EPCR silong pok tu thai pala kali nili tum ke khai paching tho nang lapen 6 dul ang se pang tang thuna apa yang langsung saya ini tu PCLC pan ini pangtang nang sini ini panan bel ini kamu tiga Pinit hereni phai kri si arni ada por phai trok si alompen mei phu dhoniram kro ahin pen botor ki kur alama pangjar pon ladet pen kamsing ing ti gathar pop pen botor bokan kachohang abor kamatha asai dengpon lo ladet pen paniram kro ahin pen tirim kachipi asai dengpon lapen thu khonsing ing ti pen botor ki kur akoru saraphan chikimo asai enpon ladet pen botor ki kur alun pangcheng pon lapen thu kapathu asondo anta padopon hawar ke hat pen pherang ke waisong terang Karbi Longri Abirta long birtanang pali Tari pi tombang tap mi dodun wek nang pop ya lo gadi. Dodun wek nang positan ni bang oya lun ma ki yu lun pini ni alun hasil tum lun cot po. Ini sam jin pan alun he. Dan itu lun cot bu. Kicok cie bang cini dalo kecari lima tidi. Sita bang lun sip ki pusi bang nang ki hok lapon temi cari he. Tadi pi nang litum aning kan bang dala so bang so botol ki ko dudun berdala nang litum kupi posi nang litum arso arlo tum kinang kok lo. Ki dudun kinang kok lo. Tak mah. Piman itu ki dudun nang kok te. Itu arong alon apan.
lun temo ni tum hedi sini tum la kilim pajin ni tum iki kita kirim keram tan itum kirim keram ni tum pinangko ben ko ana ningkano ni tum tirim kipitan itum lo pajang dia pan ma ingun armi ke pasaya pan ma pisar pan aning ke pangsam tun pa ya sin tum cuci jun dia prang non mai long pidutan itum hedi la si hen itum tiat lo sardom car tiat lo dak du karnam panta Hat ma de doju kha bor pia klam along ingreng krepli karbi botol kikur pu katalon nini apharman nilitum sayang deng ponlo spini bange ke cengilo mapen nilitum la doju kha hawar rongkri hini do la rongkri hini pen cerapet men sini nilitum bangso botol kura program ken pon hipini ke cenglo pen pena bangke nilitum la bang kucing ro mai du iji pen ke thegi dinga tum ta bang iji pen nilitum haing lo non candidate MLA sar dorsing rohang phana nilitum hangpon pen nilitum dak local MSC mate medical liem khonsirong pi phanta hangpon se pena bang nilitum asa balon chipi mon choji pusi lam sini ji ning ben ningkan pa lo botol ki ini pen botore kur nilitum ningkan krip hian lo ini ningkan krip li ke chokar ni lo si pini bang kantong nilitum alir cham pi pon datan ko se thaglong bang ke alir cham se pon long asan sini nilitum se thaglong lo Pini theri ni phai kri si arni West Karbi Anglong Kheroni Police Station Kaparlu Jengkha Petrol Posalong KSA Aropen Mai Phu Birton Ronghang Lapen Kongchun Bang Rokasen Tisu Lapen Ari Sang Huatum Anpen Chepachini Ramsi Jengkha Petrol Posalong Nona Kimi IC ke Bang Hut KSA Aropen Nayan Jaddi Dehinja Phan Karchodam Labangso Karchodam Along Claim Rapet Ari Sang Huatum An Cultural Secretary Monimati Sopi Game Lapen Sport Vaisong Terang VP Pir Bikram Sapi Lapen claim raperatum cetongdam Laso hot KSA Kongchun Bang Rokasen Tisu atum ason alam cethansi non ipong kosonsi ki claim kedam ke misian lapen ki claim kachodam nang jia phan pusitami cethan chimumpon Jengkha pen pherangki babuteron Karbi Longri Abirta long birtanang pali Pinya Abirta ansi kangton cholo kaduga via phanta kardo